Assalamualaikum Syara. Ilung teman Roy kan. Ilung musabah klub bola nak mengeh. Apalagi ke Sidik. Balas Ilung berterima kasih yang tak terhingga kepada klub Sidik yang telah mengadakan pertandingan bola untuk membuat hiburan kepada masyarakat khususnya Pantai Labu dan sekitar Ji, dan kepada tim-tim yang telah membawa pemain-pemain nasional untuk menghibur masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara. Ilung sangat berterima kasih kepada klub. Ilung musabah klub anak mengeh. Man kerja jim pepen bagi si ikan yang mengeh utak sira sagai ke bui pulik bolu piang kan. Gop yang meretip ji yang bila mau sabah. Gabuk anak mupu biji. Sama ji hang ayu. Peng le kala ji peng gop tu. Ikan nak ji peng ku, dai bui pi bui ko te urok jau lampuh ko ko. Jau blang ko. Anak buat pumbung harta lagi ji. Kalau gaji na harta ubi bola kelas timong ubi bola kaki nang pumurusan bi. Ya adut sangke hana undang. Ayah aduk hana malai duk pak kerusi lepas ni. Ikan mana you duk lepas dia dah hana ku aduk hai bui hai. Kalau gekah kau urut yang melih ke. Bagi ke ku jak bola pakai urut melih. Ke ku jak kena terhibur ku dengan di pegat lapangan bola inan. Di pegat pengadaan turnamen long terhibur. Walaupun ku jak kena lebih peng untuk serkahkan minat ke pemain. Yang galak-galak long hana so you kan. Galak-galak draw ku long. Ilung kan kawan lain mengeh ku kah mengeh ku. Gop yang meretip kah yang kau bila mau sabah. Kan kawa gede ka arah leluwi nang tuha gede ubalikan gede nampu gabuk nampu kabana ne kena ka endoh kami tak serkah nangan ka boh sertau. Nok ka balik ilung hana ku keun go nyan. Yang merata ku keun nak ka keun pukoma ke. Yang ka pegah ni go nyan le harta ke. Le amengai ke. Baru ka pegah piti hana ka tu ka pegah. Tahu haji pandai bijih haji kah pandai bijih anak hari yang pandai kah anak lahir lah komplit kah pegah draw sibak kan teng wadah ka kem berteh hibui pulik belopiang sibak baik go kayak bab ma ke dente nu atai kah